Uyabona la emdletsheni ngane zakwethu ngifuna ukuni-update. Kumnandi. Yodwa into engicasulile. Amasimba umsonu lo ngicasulile lo. La sibhuke i-VVIP. Itafula lika 15,000. Sizohlala emsunwini ka VIP. Yanginyanyisa le. Yabo. Bloody shit. Hayi bakolele mina umthandeni into yakhe uyihlele kahle wonke ama Red Nation into yawo inhle ayihlele kahle into esisanganile ilaba ama security asinikeza ama tag basinikeza ama tag are wrong ora ke kulungile akunankinga Baba Jiloyo osizile wazosicheka wasilethela inyama sayidla saze sayibuka ne waitress yethu le kade nginishuthela yona esinakekelayo ngaphandle kwalobo bantu boyi2 besoba imsunu nje ngoba sisendaweni wrong la labantu abasilethela abazi kahle ukuthi mina ngumuntu vele ozokhuluma bafuna ngone into enhle yabonye njoba ungizwa ngikhuluma manje ilento abebeyifuna umahluko ngibathayimile ukuthi angeke mina ngizokwazi ukuhlukanisa into kaMthandeni yinhle yabo le tag le ibhala uVIP man nginibonisa webo ibhala uVIP abelingekho ithikithi le VIP elu 15,000 la sikhokhe u15,000 kodwa sihleli kuyi VIP itag ye VVIP iblack imnyama ifana nezibuko zami amasimba lawa asinikeza itag ered ye VIP kodwa zidla angeke into kaMthandeni iyinhle kangaka yoniwe nina benikhipha ama-tag nenza amasimba lapho nifuna ukona into kaMthandeni ihlelekile iyinhle nifuna ukuyona cha bakwengane zakwethu cha ngifuna uqamba amanga kumnandi uMthandeni ungibuzile wathi si right na ngoba angifuni ukumdisappointa ngoba ngokwakhe kumele sibe right ngamtshela ukuthi si right kodwa eqinisweni asukile ngoba labe bebekhipha ama-tag basinikezele emsuni ama-tag wrong sibe sibukha i-VVIP ilo msunu nje phela owenzekile emdletsheni Thandeni mfowethu siyabonga mfowethu ukusiphatha kahle emcimbini wakho sine waitress yethu siphethe kahle itafula lethu ligcwele mfi asikho isiphuzo esingekho la yabo simnandi nje sigrand njoba usibona nje singomakhanya simnandi yabo siyabonga Duyaza mfowethu siyabonga Mthonga Thandeni Manqele thank you so much mfowethu ukhule njalo Mthonga mfowethu Manqele khule njalo mfowethu izinto ezinhle zonke zikulandele siyabonga impela singomakhanya sithi sijabulile emdletsheni sijabulile nje kakhulu thank you so much njengamanje sisemdletsheni bafana bakithi endaweni yesigameko agcwele kuyaphithiza ngani zakwethu abaculi babhizi bashiyelana inkundla lapha estage asikwazi ke thina ukuyofuhluzela estage ngoba sikuyi-VVIP singomakhanya
asifuhluzeli. So bonke abantu naba lapha befuhluzela. Uyabona? Sila kwi-VIP. Webafo abalethe phela sidle siphuze. Sikwazi ukuthi sizwe kahle umcimbi. Ngoba asuzwa kahle singakaphi. Abalethe izinto zethu la. Abalethe into zethu. Yebafo. Abalethe into zethu la sibe busy. Sizoba busy lalelani. Maduze nje sobe sibhizi. Soma yabona ayibaningi ngoma yebafo manje yini igama le security le MPF ya MPF sikadwe MPL i-security yakithi komakhanya ayincenga ingakho nje ngithi mina don't ever try anything because you will be doomed. Lezi insizwa ezingigadile zizokunquma ngempela so njoba sila nje emdletsheni kwesikamthandeni uqobo lwakhe sazoyenza ivideo sinayo uNtontula umthandeni uyeza la kumina so yenza ivideo sinayo la ngoba noma si late sifike late wawuze ubone umazikuzede yoza ubone uzoyinyela you will shit to yourself. Mazikuzede ubani umazikizi mazikuzede wamabi singomakhanya nakuwanda nzama wanda nzama uthini wanda uthi hayi bakhona bonke awekho umuntu ongekhona otshatha ugodo la khona wonke umuntu thina-ke sobala kuyoze kuse siyobala kuyoze kuse impela ikiwuyani ulayini wani lo ukudla bayeke badle manje sasethwa enye i-distribution point sobele sekule ama namagadi osikhikhili laba abakhathile manje ngibona ole ngathi umfazi wakho loya udlala umlumi security athi sinoweda sisomecurity thina sinoweda la ngokhe 15,000 laba usumtholile baba nango uyoletha into zofuna ya umtshela silethela ama-starter sihlale phansi masukuma thina sisukume kume lapha kabi khona sibe kwenziwani lapha basasetha lapha lokhu yilento ebhenywa mina ngiyibhebike lezi futhi basazoyisetha phela uweta wethu wasenzela yonke unathi usuku lonke lentombazane kuthiwa yiqale lapha sifikile nganzakwethu emdletsheni unfortunately sifike late intatheli sezibhizi bezizongishuthela nibone ubuhle esifike nabo angikwazanga ukubona ubuhle ngoba sifike late intatheli sezibhizi umcimbi kade uqalile uqale ngo-3 thina sifika la ngo-7 oh
awumenywanga emshadweni ngisemdletsheni man. Phakathi emdletsheni. Umthandeni ukhona la. Ubosi kubo la. Yeah. Hawu umhlaka 1 umhlaka 1. Imani man ngifonela umhlaka 1.